Tbauk PAN कार्ड bo tong nai QR code tangshalo mantri Vakrang Narendra Modi ni naikol mungo kendriya mantri sabha goshimung nahar jaka aboni mung rajaka PAN 2.0 project PAN 2.0 project ni bagai 1435 crore rang rakha kendriya hafang kendro ni bukhakti saklai jaka PAN card QR code tong khake joto phasing thino sep manai khane aso salromui je PAN card use khalai tongmani lukorok PAN card tamo angnai kendro ni katal goshimung ni olono samung kasawi tongka fiaba abono teiwe mungsa botawona dekhane shawi dekha lukorokno kendro ni bukhakti Kendriya Information and Broadcasting Mantri Ashni Vaishnav Saka Tbauk je borok ni PAN card tongo abo mangnang no upgradation khlai manai PAN card no bote busaklaika Tbauk 78 crore PAN card tongo hakotoro aboni bisingo 98% PAN card personal kendro ni bukhakti te busaklai jaka PAN card QR code gadal jakhinke abo digital angai thangnai rangrok ruthanio bu sep mannai dakti kheno PAN 2.0 project no tebe khafurja Kendriya Union Home Minister Amit Shah abo hai goshemang naharmani bagai Mantri Vakrang Narendra Modi na hambai yafarka Amit Shah fiaba bofroni simi katal PAN card ni samang sengsa jagnai abo rokno Tbauk phano sayako kendro ni bukhakti Bureau Report Kokkhorang